Teman-teman, bantu Upin Ipin yuk dan keluarga Adit Sopo Jarwo untuk meminum boba. Kira-kira berubah menjadi apa ya teman-teman? Simak yuk videonya. Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Ipin ada rambutnya teman-teman. Nyam 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 nyam. Lucu teman-teman, si Fizi berubah menjadi Upin berambut panjang teman-teman, ada poninya. Nyam 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 nyam. Wow, lucu teman-teman. Pak Ustadz berubah menjadi Mail berambut pink pendek teman-teman. Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Si Sopo berubah menjadi Denis teman-teman. Ada rambutnya berwarna pink teman-teman. Nyam 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 nyam. Jangan lupa teman-teman, jika kalian suka video ini, jangan lupa ya di like dan di subscribe. Terima kasih teman-teman.